perwakilan dari santri Darul Ibtida yang beralamat di Jalan Raya Tajur, Kampung Bantar Petei, RT 03, RW 02. Kami akan membacakan nadom maksud yang terpopulerkan nadom Yakulu, karangan Syekh Abdullah. Salima min sabail arfi ka'adin wa sumawat bilu amri wa mudin budiya wa arabu mudari'anin ariya min nuni tauqidin mubashirin wa min nuni inasin kayarun aman putih
ikut kusiro wasani mangkusun wa nasmuhu doa warokulu